الصلاة ولا تكونوا من المشركين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح جنة الصلاة Nungsirabay paipal ichil inaw maluk mapangsing Islam gi yumbi mangani Tauhid amadi risalat ki matunda Islam gi ani subarukuna namaz ni Namaz musalman lupa amasum lupi singda faraz ni Allah Ta'ala na ibirammi Aqimu salata wa la takunu minal musrikin Nakoy namaz paim tau amasum musrikin gi manunda changano Nungsirabay ichil inaw sing Namaz na thamoy bunungay hali Namaz na muamalat ko chumali Namaz na aikoy ki adat singgo fajali Namaz na fatabat habag amadi tugat chabat habag singdagi hingali Namaz na rizka tabarkat layali Namaz na thamoy bunungay hali Namaz na thamoy tangalan banat na may thong busungalali Namaz na lakad ba awaba kaya ko hali Maramasina sahaba sing na Allah daining bagaya Namaz wala kahay jarami Nungsirabay ichilinaw sing Ibadat kuding mastagi khaydagi hena thakwang baso namaz ni Maramasina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hadis amadai rami Madudi As-salatu imaduddin Namaz din giyong bini Mafamamadana asunna ay birami Miftahun jannatis salat Hai badi jannat ki swajaydi namaz ni Asumna soy birami Mu'min amasum kafir singi maragta Khit nabalay di baso namaz ni Nungsirabay ichilinaw sing Namaz asi balik pa badagi sidri pa ba Musalman lupa amasum lupi singda faraz ni Allah Ta'ala na ikoy da Sunnatan di namaz matam amat hadok pagyaya ba pikide Yung dalay ba mi singda so namaz faraz ni Janggal dalay ba mi singda so namaz faraz ni Musafir singda so namaz faraz ni Anaba singda so namaz faraz ni Maramasina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ibirami Karigumba na koy anaba na traga karigumba maram amadagi Lib na namaz wambang amdrabadi Fam laga namaz solo Karigumba fam laga namaz wambang amdrabadi Hib laga namaz solo ibirami Nungsirabay ichilinaw sing Masina takwadi namaz kasi har halat kuding magtatadok pasumyaya de Allah Ta'ala na ibirami Madudi Aqimu salat Namaz qaim tau ibirami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so ibirami Iqamu salat Namaz qaim tau nanaga sanayat ang tau ibirami Nungsirabay ichilinaw sing Namaz ase dini Islam da yang namating magullay Maramasina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ibirami Angang amana chahita re surapadagi namaso na nabapautak pibiyo Chahita ra surapa angang na namaso andrabadi Furaga namaso lalwa ibirami Masigi hadis asina law duna Namaz ki ehmiyat adu fungdokli Nungsirabay ichilinaw sing Adu ko ay koy dikari tawri Yam na kiningay oy Muazzin na azal larak pagi konsen tabada Saitan na mahaki kudong bimin sindu na chen bagong Ay koy so muazzin na azal larak pagi konsen tabada Masjid ta chanda bida lambi sorok ta koy chachali Cheli dukan ta watwi ta duna laydi Bazar da koy duna laydi Thamang bahit duna laydi Ay koy singa se asum na khalagum tawi Namaz asi hafta amada Jumaa thaki namaz faraz ni haina Nungsirabay ichilinaw sing Ay koy munna khan thausi Namaz thado pami singda Allah na yam na sawi Ay koy na namaz matam amad thado pada Hayang akhirat ta chahi kaya do jabta tambigani Param asina ay koy namaz falausi Thado kiba namaz kuding makika tatawausi Allah Ta'ala na ay koy kuding makpo Namaz matam mga asibo Matam chana amadi Chang nay na swandang ambagi Tawfiq binabibo ay sano Amin ya Rabbal Alamin Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin